Gua chana tiang kaman, chana boot kaman, kon chana ba kaman. Eleta kwar mala ko chana joy chukot kon. Yu kakanta na diality nini kene tane kien amane minene kien. Chakwar mala ta loy ko chana na yogne wale. Chakan kalai fan chok ben wale. Chenyo ko ben wale. Pan charai ke topic mala je jal kel kakos. Cha jaka part 1 ki part nyam dien. Lodo charai ko jal kel kudur no keno ene dena jal kel kakos. En wale part 2 barai ko elon muka jel kanas kel kakos. What is the purpose of working with God? What is the purpose or the benefits? Allah go itin jeke. I mean, Lord, elon muka jel kana kel kakos. Lord in gor ko de je eno bina jal kel kakos. Gwara chaga jilata Allah jukun malada kos ke jenta kame chaga jikshal re leng in baka leng kunyal kanafin. Gore je bo eno binga bos kan roine tike roine ko. Chiga roine ka shine da malong kamalada ji ke chiang rana da duno la ralade. Bonne ke chudi chukwan mudi. Amen. Takon ke kas tibane kwen waname takon ke kas ti shoko dieke bakel ti jojo wone ne ban link ke jen kwa me Allah kadanyam lodin jelga nas ken ka ko ki the first reason, the first purpose e o ban ko ngach along alenita in ne kono nije kata in chacha ko. Allow reason in jakot in gor ku de be jal kel ka kon keje reason in yam e u du kon ko ngach alenta in del in I mean in ne kon no ko no wen ala men lo de no wen men lo de kejen point me naturally ne kon ko we know God natural mani tin pal ke che tam de tin pal ke mohammed ne tin pal ke ko kus dialen good. They know God natural. Allah re charity and make a woko point a jaffin. Allah tell me the con one and a the con right in and a it am quick cook. Tell them quick cook the chimney tan point a chakuk quick. Name la one and a boy it is need large age each and another cook. Allah tell them quick cook need young make a cook. Allah right cook Bible me chagor jakon a ban cook. God will need kon kuban me la charco banen. Ne everyone know but not everyone knows the will of God. Allah everyone know cook do no chicken idea need me la charco me no code me la muko. Me nyam ka fo nyeme wone ne men gor ko da ban jange de le uban ngai alenta in kon ge in alenta in kon ni je no one natural. Kaji kurudi ni amjen choko waljo read wal ken jene me nga chwa right chet kaga ka chwa cha chet kaga ka chwa lon ngwana la chet kaga ka me chidi chwa chianga da pan e fall na me ji Philippi shoko diogred badak awaka wan ke ban kwen badak ken wan ke ken wal ke wal wal ke a put en char ngwa dia chet ke tichi bak ka kwi go en ngeja Yesu Kristo kwara ke kwi de chamwana dial bak ke char ke chet ke nor ke ude Kristo ja en goro ba Kristo ngaja mana bom jeje de lis ken ude lot chuje dan nywa ke jake ken ude chuje nywa ke jake enu de chu chet ke je reide katangwa ni de je ke jake de je lis ala gwame e pol ni ngor warga ngitini ala warga jikuruni right pol ni ko jemu ala lo ni me kan ko nanga right ala lediti dial alaga lada lon ngani linga ke lada ke chet ke ramga en wale
Micha George she chu ngai la George mu de jinga. Allow ngai du ko bo yen needing content tin ngai naturally. Cha da ma ga long. Da ga wa wo ne jin chi ngai jin chai no de ke de ram ma kan no de ke de. But enobi ajal ken no kuba e ram mi jel yen ken nangaro chet nangaro lo amadu ala ram mi jel yen ken arami biata bianan ken la jal kel mi cha wo jal nang la lo ko te ga kamu kwanke mi cha wo ban jal ken e beta cast bia kwanke chet ke me chan define pan o jal ken ko ku en kan mi te ke dial ken ko mi lar ke je wo ban jal ken ko min gur ku ne je wo ban jal ken ke je e bu ko na ngat alenta in me ko ne je natural ti pol wane ne ren me ko mu chalon wane dia ngat tet kaga me che bandi de lo no me ti yi chu ban ngade ala pol ke ne ji da ngat ke ngajin che bong ne ti ban gor ke je me mu de la ka du no me jal ken ke Jesus re ta ka de ke liu shu te ke experience jin ku ban gor ji Filipino ren point da cha ti dia tet ke ti ba kan bo gor je bo bum ji yi chu kristo lit an bangai ka goro ba choi de ba ban ma ke je ke and wala min chitana ba goro bi ke ko nywa ka yi chu ken e go ken chicken goro bi ke jal ken ko rewde po ne rewde e go bana maran ka ko ja ka mitel twen ki men ala mi te ga twen mi te ga dio mi te ga men mi te ga dio mi te ga nyang re ga do ala te ga mi te ga dio re James Chogi rewre dio wa jeru ngwa an kan je no churai ko in chagor ato mun we chi Abraham ko na ka chwaje no ka je ala chiam chung ka chwaje cholo mat ko na ne je no jek ram chung ku le ni a chi ma ka ku na da ka po ni me nyodo no ko no ne Abraham me jal kel ka ku lo do ne chwe mara ke na ko chwe ja ka tel je dio chwe je no ne o ba ga da be je to chwe no bo eno ne be chu ba wo dore e wo che no ko be jal kel ka ku la mi je kel ka ku la tik experience ala ram cha jal kel cha kam nu da la le ni ke amon ram cha de ke le ni je mon ram cha de ke je ke lu do ne ka ta ko mon ko to na ka long re kwa ri Yesu Kristo ke ne de to lu do ne len ke ne tin cha ni de ke tin ke ne ja re ta ke lu do ne gwa me ñu ko no mi tan jal kel ko tet ke me cha Abraham jal kel ke ko lo do ne chu jal la kel ke ko mar ke ko jakamu gwa mere rod a chen me chu ku jogo go ga chu ga de ko chen no go jal kel ko u bi jal kel ko e u bi marun ni ko bala mi tiu bala mi chu e tiu a tele mi takedi dio die e u ban pi abu kon tiu abana check gat ko ne krito re gati dia Jebses choka diogre wal diog kaba wa amanu mi chikon dial ben ka ngaskel ke no ga gat ko ngai ka bu kon chuk na je chen ka kristo alawana me min talat ka Jebses e wodi ne ken mudie tin talar ko mi to ko wal kel bo ka jen wal diog ka mudie ken mudie tin te ja ka apostol ke pastor ke teacher ke evangelist ke prophet kene ti ci ko gara la ko ba ne ke la ka kwila amman mi ci ne dial don kan aske but eno ne bi ne dial bu wo bi ne dial pi da bi ci wo bi ci ke ye ju gori je bi na dal ken ko lo dun gor ko ne je wo ne bu kon dal ken ge je e wo bi kon ane ti bi peace aban shi ramichi mature ramichi hiande chala ramichi di re cherike re lende amane re raide dio mwandien e obani jo kamat ngagake eje na bese chiogo ngwari wal dio kaba wawa amane mi kon dia ben kanapke ngaske lotgani ci kon ben kanap ye chuke che chalo na ngaben di te mun di gola angas dan ke ye chu in la ngaske la ngas in ye lo ke Jesus e ci ma ngaben ci kon ogol ge mun de ni e ci ma ngaben ci kon ogol ge mame
a chima ngaden chikon wel kenyin kon ngal kon en wo bangat du wo kon yal kon kulishini chu bangat kel guri je ban jal kel ko en walle min ci nori jin min ci nori te ka nakel ga je min ci kan chu ka nakel allo do ne ne ni re ngado de ko tin te ga chana wadan ba mutin ko ken lo te ga ni ti joji wo kan ku kan ko na kan ka munde lar ke ne munde ni go mi ko de jaga che ko ban yaro du ne lo ne ka I don't believe in munde kin munde ken na ko kan te ga written word te kwen ka tele mu ko kon bin te ke ye ko bin ko kon bin ne de wo ye chu e ko tel mu kon bin de da eno munde e mu baga ko and wala nga da ji de ko there is the written word to kwana te nga je wo me la ye chu me e to me ye chu la to kata ga ye waro de mun yu da re de no ye chu a je la ko the same to yen jinga da ten ko ke lo do ne no ban jal ke ko e wo bu ngabda e wo ban chu kan ke la ngab jis min ci ngab chu go ngaben ye ga ji min je chung wa re no e wo ne kan na ta ya la ka wo bi jal ke kamu ka ku de e wo ko kon nga la ne ga tere ti che nyo ke ne ku ke tuk che go wa cho je re wo re uri wal a wo ka wa me che na ma la chu ngom chu gwa ko ba nga ko ba ga da mo ke ne je chu ja ko mi al je chon le mi ale Abraham ke chu no I enen chu ja ko ba ku jogu chu do la mo gwe abijale kamijia ke o che ku ngat tam eno jin lu ko ne ga min kin ga de pin ha jen ga de min ken ga reason in the jen go ko be ban dal kel ke je e wo bo kon chunga ala ne ke trele eno be Abraham na da la ran merele e wo che te e wo cha Abraham te dal kel ke je ne ko gori je wo ne en topic ma biele mi che je gori je bi che Micheling akweji jaka di te lien mu gwa di te mi di jak re pe re yaka go je bi la damo ke ni mo di bi she and wala ni jwan ti ko nga we believe in God but does God believe in us ko nga ko ka wo ti kon jel ke ko pana do wala they claim to be wealth ala no ala gur ke ne bigre min chala prosperity gospel ala tugruwa ni tin la ke ne yankin lo do le no wala ku preach bigre kon man yang ken ci kon den ko kel ko mi jini wi yire ni kon re ngada dan re bil ko kon no re ci kon jel kel ko ram jel kel ko arama bi nyin ke dia baga lat re chera ko tet be jana lat pa balet ke dia lat kel ko akel ngon ke kajo this is what it means that we walk with the Lord. Reading Bakeli. Ewu ba kon gang ko kengwana tinde kon na ango ken kon min jaga kon wi mon ke kwide ne to. Reason ngur ku da ban jal kel ge ewu ba kon gang. To chakwa shi ko bakel red biye je bogo bada. Neme e history no hiena bele kwen. Ogwe ye chimine ne kon wa. E tukche wa chioko bakel red biye je bogo bada. No we je jal kel ko chetke me chan la pa. But enu no ken we jal kel ko enu ba no u ba eno u ba ri wo we jal kel ko chiwo chiko da ken cha kon dare by now ka ken ke jen ta me du nu ken te cha la le tum te cha la ne te cha re te ni di le ke lo je do di ne ko la ya cha re je no da go la ke le ne diro ra ku ti ko wan mo re wan mo agwa be chi ko che ga de re cha ka wa ka me jo mu do ko ne do ko nyal ko run ka ka abu dum dum be ewudi ewu jel ka ken ko to ko jodin ka te nyam di ci min ngi ko nen wala ci to elon mu ko jel ka na mi roy ko wala ka je elon mu ko jel ka na ke ko ewu ban ko ngata alenta ni ko ne je natural ewu ban maran ka ko jago mitel me ba jaga te ledi ewu ban pi da bu kon ci
abani chet ka gat ko ni Yesu Kristo e u bani juk kaman ngada ke e u bu kon ngada la ne gitere e u ba kon ganga ko do ne amut ken gwa inde ko liu ke je bu ko kon gang me ken purpose din no ko mi mon ke je kan ne shi me ken ji Israel chuka kenan ken ko ke jaga bigilu en wala bo ke jibo mi jili ken ga ko bu ko ga ko re jalu ken ga ko bu ko be ji gang ko min ke je ke je wi mon ke kwide min ke je ko wi mon ke je bi bana complete bi tuk bi ban jaga chuwi ne me je nda kon enyak mi chien no be chira je menno gore wo bi chien ke ni ko ken antama ko to ke live video ban document PDF de ba jaga ye chet ke la la de katin ko ken te chala pan amane nindin ko ken akon ya la podi ke che je shukwan mi amen